lexi xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Ila nga kora mingisero mngana lona FM 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula eka mngana lona na FM makomba ndlela makumembiri mone timena tibele awara ya khomembera ku tumingisero me ku nwangulo we ekhome week kambe le ku buleni la nguteka timhaka leti ta xiphorisa ku nga xiyenge xa nkoka swinene eka ku lwisana na vugevenga a hi lave na ku bula na va economic freedom fighters endzhaku ka ntshavo wa vona lowu ri koho ku hela ka vhiki kambe khombo ra kona a kumangi vanhu va ku va hi kota ku va hi bula na vona va ha vuyanga ka hina ndlela lento kuma na pho wa nhonga hi ndlela yoyeleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka mngana lona FM makomba ndlela ta va kha hi twa ku n'wangulo wan'we ka timhaka leti hi bulaka hi to ti nga va wu kha wu famba njhani ku ya mahlweni ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta loko hi languta ngopfungopfu ka matshamele ya swilo tinyiko tirhise mathebula dp@sabc.co.za a kombisa timhaka ta leswaku khalanga mhaka liya ya xiphorisa yo ya tsala va ri yini a yini sana i Mavunda lava okay Richard Mavunda va ri mhaka liya ya xiphorisa yo ya tsala ka malamulele yi nyika problem hi ku kona munhu loyi a nga foneriwa ku ta tsala namuntlha mara loko a fika le va n'wi byela ku a nge tsali hi ku ina 35 years u tekele mali ya yena a khandziya mara swi va swi nga hi khomi kahle sweswo hi vutiseleni ka Mr Court Richard Mavunda na khana mito makama ku swi va swi nga hi khomi kahle mi vula n'wina na mani kwalano hi ndlela leyo va vurini na siku leriya loko hi ka hi vula ku loko masiku yo pfala ku amukeriwa ka tifomo letiya wo va u hundze 35 wa malembe a u nga tsala mara loko u nga se hundza wa tsala i mhaka ya koho yaleyo se a ni tivi ku Mavunda ko va ka ni n'wina leswi swa n'wina loko a mo byela yena n'winyi wa swo a ta hi byela ko na malembe mangani i ve na malembe ya 35 rini hi ndlela leyo handle ka loko u ri kun'we hi Richard Mavunda mo tumbela hi yena munhu un'wana ku ve hi n'we 0860002543 a hi tweneni la nga la layinini leyiwani ku yena u angula ku yini nhleka Aye njani papa hi pfukeli n'wina minjhani kukiye mongo mphaga mani mongo ka mphaga mongwe ka mphagani ni hlangana na mongo un'wana ka atsanini a ku yena ile ka Nwamitwa okay miri yin'we mina la ngena ka xiphorisa yes le ya xiphorisa na meli mali ya mfumo u tikixela xihandzanyana so loko dyawa phorisa hambu xidove xa ntambi xa fanele loko languta maphorisa va le pleni xiyimo xa le henhla ngopfu nawu wa hina hayi tiko ra hina ve tsangu kuseli se mi vula ku a ku fanele ku ndleka yini na xigove xa rifu a xo fanele xo vuya tiko lera hina a swo ha ri swona na wu vevuke ngopfu na mito kambe loko mi vuvevuke ngopfu mi vuli mhaka yini hi mhaka ku u tiyisanyana xihandla va xupuriwa hi nkhavi lowukulu hi wihi nkhavi lowukulu na life sentence a fanele hambi 100 years a fanele right behind the bus munhu yaloye a ni na sweswi yi koho life sentence vukili mindzuku ta vona ri kwala mara va ku 30 years mindzuku i kwala vutomi bya maphorisa byi safe miri va ri 30 years mindzuku i kwala mindzuku i kwala ai nemetsa 2014 ai hey tiko ra hina ri ve kusenguswile nemetweni mongo ila kahle kala ni ngoma na khensa swinene mongwe kusuka khalanga a khensa ka mphagani ya la ka vagaza le ka mphagani swona msi ya 0860002543 ni nga se twa ku mahungu ya wara yin'we ta msiku yini ntari loko ni vuya ni bula na Professor Themba Sono ta va kha hi languta eka timhaka ta Israel ku va yi susa va diplomati va vo kumbe Afrika-Dzonga loko yi susa va diplomati va vo a Israel swi vula yini hi ndlela yoleyo swin'wana swa leswi kumbexana ni nga tsakelaka ku swi twa ku swi nga va swi hi veka ka xiyimo xa njhani tanihi tiko hi ndlela yoleyo kasi ke a ni ku nota ku hlayela email yin'wana yi nga rhumela hi mingiseri la
ani yi vona na swi tivi ku endleke yini kumbexani ta humelela loko no ndla leswi nakona yi le ku humeleleni ku mingiseri a vulavula hi timhaka ta ku ni n'wi vutisela eka Professor Themba Sono a nga ha kombangi ku a lava ni n'wi vutisela hi yini hikokwalaho ka ku va email ya ye yi nga ha vonakangi ku ya emahlweni hi ndlela yoleyo hi sweswo mingiseri Muganga FM hafu ku pela awara liya ya 12 nkarhi wa ku hi twa ku mahungu ya awara yan'we ya ta va ya yimise ku yini va yime kulunga tatana Hlulani Fanwa Magayisa ku va ta kota ku va hi byela hi timhaka leti ti fambelanaka na mahungu ya awara yan'we kuwo ya ta va ya yimise ku yini ndlela yin'we leyi tirhisaka ku ya le ku nga na Hlulani Fanwa Magayisa hi leyi eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwale Kagiso itokala kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela ikona ku ta korekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM Makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus makume na rumbirhi timinete ku pela awara ya 12 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Khensile Hlulani Fanwa Magayisa na tlhogomaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we a hi yeneni ka Professor Themba Sono hi lava ku bula na vona eka nhlekani lowu hi langutaka timhaka ta hungukulu ra ku Afrika-Dzonga ra susa vayimeri kusuka a Israel i gondo lerineneke kumbe ko va ku tikokela lumba emakatleni Prof inhlekani yi amukeleli ka Munghana Lonene FM I'm sure kwena Kensa na hina khensa swinene Prof ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina minkarhi ya ku tala hi ri Afrika-Dzonga ya nonoka ku teka swiboho namuntlha ve ri hayi hi susa vayimeri va hina kumbe vadiplomati va hina a Israel ku nga va ku ri gondo leri rinene nako mi vona ongeti va hatlisile kumbe na sweswi va hlwerile mhaka ku ri a va karhi va swi vona malembe hinkwawo ku ri Israel yi endla yini ka ma-Palestinians ene ngopfu hi lembe leri kusuka hi January hi khale va karhi va dlaya vana a West Bank la Israel yi nge hayi West Bank a ku na ma-Palestinian hi Somalia kambe Afrika-Dzonga a yi karhi xi vona ku ri ku endleka yini a vo Jenini ka vo Ramala ka vo Nablus ka vo Bethlehem ka vo Jericho va karhi va fa nkarhi wun'wana na wun'wana kambe majuda a Afrika-Dzonga na majuda a le America a va byela mfumo wa Afrika-Dzonga ku ri Israel a yi karati ma-Palestinian yo karata ma-terrorist na le America va ku n'wina mfumo wa Biden Israel a yi hluphi ma-Palestinian yo hlupha ma-terrorist yi lava ku susa ma-terrorist lava nga ka Palestine a yi ntiyiso yaleyo ene ANC na mfumo wa ANC la Afrika-Dzonga va swi tiva kahle ku ri Israel yi endla yini a Palestine a ni vutili cabinet minister ya Israel a ku na xilo lexi va nge ma-Palestinian va ku ma-Palestinian hi a modern creation ya ma-Palestinian a ku endliwa sweswo a ku nga ri na ma-Palestinian lava vitana Judea na Samaria leyi tiva ku ri yi occupied West Bank kusuka ka East Jerusalem ku fika ka border ya Jordan ma-Israel va ku a ku na ma-Palestinian kwalaho hi ndhawu ya ma-Israel kambe swi tiva kahle ku ri ma-Palestinian hi lava a Bibeleni va va vitanaku ma-Philistine hi ma-Palestinian hi khale va karhi va ri kona kambe na hambi ku ri ANC a yi nga ri na vuxaka na ma-Palestinian Liberation Organization ya Yasser Arafat leyi nga sungula hi vo 1964 na hambi ku ri a swi nga ri kona sweswo
mfumo wa ANC a wu ta swi tsakela na ku vona ma-Israyeli lava dlayaku vana a West Bank. So kusuka hi October 7 ma-Israyeli mfumo wa Israyeli u dlayile vangani vana just a hi hlayi na vavasati na vavanuna lavakulu just vana ntsena va ma-Palestinian a Gaza u dlayile vangani kambe ko tala la va ri ANC yi fanele ku va yima na Israel yimela yini na Israel yi karhi swi vona ku ri ku endleka yini ni holovele ngopfu na vanhu vo fana na vo Benjamin Netanyahu a Washington va ku PLO ya sanfata hi swigevenga hi ti-terrorists and so on na n'wani va nge John Bolton wa Washington Star va na hina loko a ku Nelson Mandela a fane ku va n'wi hayekile hikuva ni terrorist ANC ti-terrorist loko ka hina loko nga vulavula thyaka ro tani njhani hi vulavula ka TV na ka ti-radio loko u nga vulavula thyaka ro tani njhani u karhi u vona ku ri Israel yi bomba vanhu vona ku ri na yendlile yini ka Sabra na Shatila loko Ariel Sharon a le Beirut le a pfulela ma-Christian phalanges ku ri va dlaya ti-refugees leti a ti ri kona ka Sabra na Shatila and ni yi kona kwale Beirut ni vona ku ri na ku endlekweleni loko wena John Bolton u ta vulavula tani ku ri Mandela hi terrorist a fanele ku va dlayiwile ku fana na leswi mfumo wa Israel ku nge ma-terrorist a ti-PLO a fanele ku va dlayiwa sweswi mi hetile hinkwako hi PLO na Yasser Arafat a nga ha ri kona sweswi mi ri Hamas hi ma-terrorist a hi fanele ku va hi va dlaya hi mhaka ya yini ma-Hamas va hoxa tirhaka ka yona Israel futhi vanhu they are in a prison va le jele Gaza a hi tiko Gaza i jele leyikulu ngopfu manje mi ri va nga lwe Biden sweswo swa Assyria u endla yini u dlaya ma-Syrians lava va alaku va nge a hi lavi ku dzumba hi fuma hi swibamu swa Amerika so loko va ringeta ku lwa Biden u hoxa timissile wa va dlaya ku ri hi ma-terrorist ku nga va njhani ma-terrorist loko ku ri u le jele a wu tivi na ku ri u endlelini ku va jele iva u pfariwa manje loko vanhu lava va nga jele va ringa ku lwa va ri ma-terrorist hi sweswi manjeni hi nge hypocrisy ya ku tala laha Afrika-Dzonga sweswi va tlhela va xavile na vantima vo fana na vo Bafana Modise lava va nge hina vanghana va Israel va ku no Israel yi lwa nyimpi ya kahle a hi nyimpi yo dlaya vavasati a hi nyimpi yo dlaya vana a hi nyimpi yo dlaya vana lava ka nga endli nchumu hi nyimpi yo dlaya ma-terrorist hikuva ni Hamas i ma-terrorist hi leswi va swi vulavulaku in 1989 na 1990 a ni holovo na Benjamin Netanyahu a Washington loko a ku va ma-PLO hi ma-terrorist loko n'wina mi tirhisana na mfumo wa apartheid mi ta ku hina loko hi holova hi ku apartheid a yi suka mi ku hi ma-terrorist sweswi manjeni mi sapota Afrika-Dzonga leswi lwaku na ANC so na n'wina mi ta lava ku ri hi mi sapota loko mi lwa na Palestinian Liberation Organization ya vo Yasser Arafat mi ku hi ma-terrorist hi a hi voni ku ri ma-terrorist hi vona ku ri vanhu lava va ti lwelaku ku ri va susa loku leyi mi nga veka buti leyi mi nga yi veka a tinhameni ta vona hi leswi endlekaku leswi Israel yi swi endlaku yi dlayile vanhu vo tala a West Bank sweswi manje dlaya vanhu vo tala a Gaza mi la ku ri a Gaza ku nga vi na munhu na nchumu ku ri va suka va tsutsuma va ya a Egypt
kumbe loko va swi kota va nga tsutsuma va ya Jordan kumbe ku ri Gaza ku nga vi na munhu mi ta ku hi tiko ra Israel sweswo a hi swona sweswo a hi pfumeli sweswo kuve maendlelo lama ma nga va na xiave xa njhani ngopfungopfu loko kha hi languta ku na mabindzu yo tala ya le Israel la Afrika-Dzonga vudyelwani a swi nge khumbi vudyelwani na koho loko ku ri swi nga khumba vudyelwani bya hina tanihi tiko na Israel switandzhaku loko ku ri ku swi koho ku nga va swa mixaka mani well va vona sweswo ANC a ni hi manchi ANC tirhi hina yisa hansi vuxaka bya Afrika-Dzonga na Israel that's why va ku no embassy ya Afrika-Dzonga Israel yi fanele ku va hundzuka liaison office well xo sungula majuda ya Afrika-Dzonga va kwatile ngopfu and va ta kwata ngopfu and va ta bahuwa ngopfu majuda America ngopfungopfu mavandla ku fana na vo IPEC ku fana na vo Benidre ku fana na vo Zionist Federation America ku fana na vo Friends of Israel in America va ta kwata ngopfu va ta bahuwa va ku wena Joe Biden u nga tsema akuwa leyi na Afrika-Dzonga hikuva majuda America hi vona lavo va nga na matimba o tala ngopfu ka foreign policy ya America ka Israel va nga swi pfumeli ku ri Afrika-Dzonga yi nga hundzuxa Israel ku va ya pharaya ku fana na mfumo wa apartheid loko ri pharaya so va tile va ta boha huwa ngopfu a va ta swi kota ku sukumeta mfumo wa Afrika-Dzonga ku ri u nga endli sweswo loko ku ri ANC a ya ri na vona vanhu vo fana na vona Lady Panda a va ta kota ku sukumeta President Cyril Ramaphosa ku ri a nga endli leswi a va ta n'wi pfala nomu kambe sweswi va nga swi koti hikuva ANC ya bahuwa leyikulu ngopfu yi ku hi nga swi endli sweswo hina a hi ri na vunghana na maphelo loko a hi ri endzeni ka ti-trenches hi lwa swin'we hi kombeta misava hinkwayo ya matiko hi kombeta United Nations ku ri leswi apartheid yi swi endlaku a hi swona so manje se hikuva hina hi kumele mfumo Afrika-Dzonga hi fanele ku ri hi pfumela na loko matiko va ku sapotani Israel leswi swi endlaku ka mapalestinian va nga swi koti ku yima tani va ku hi sapota Israel a ni munghana na switanana na vanhu vo fana na vo no Vula Mokonyani wa deputy secretary ya ANC kambe ni yima na hina sweswi loko hi nga swi pfumeli sweswo ni yima na vo Naledi Pandor loko va ku hi nga ka hi nga pfumeli ku ri n'wina mi hi byela ku ri hi tshika mapalestinian la va chayiwa hi karhi hi langutele hikuva hina hi le xitulwini hi nga behuwa hi pfumela sweswi a swi endleki sweswo hi vito ra Afrika-Dzonga hi yima na ANC loko yi ku wena Joe Biden wena Benjamin Netanyahu leswi mi swi endlaku a Gaza a mi swi endli vito ra hina hi nga pfumeli sweswo tani hi fanele ku ri hi byela misava hinkwayo ku ri vugevenga lebyi byi endlaku a hi yimi na byona vugevenga lebyi Israel yi byi endlaku a Gaza a hi swa hina sweswo a yimi na swona ha ala hi vito ra Xikwembu ha ala hi vito ra humanity ha ala hi vito ra vumunhu ku ri na hambi loko Hamas yi tekile ti-hostage state to ringana 200 or so a hi pfumeli ku ri Israel nga ya bomba swikolo yi bomba swibedhlele yi bomba titliniki yi bomba ti-refugee leswi va ku hi lava hina hi bombi vanhu valavo vo bomba Hamas
va tshama va rini vana vatsongo va tsonana lava va nga va Hamas u nga yi wa dlaya vanhu hinkwavo ti-terrorist ta ku Hamas hi vugevenga leswi. Prof, kuna mingiseri un'wana a nga te i lava ku ni mi vutisa xivutiso xin'wana ni kombela ku hundila ni ta kota ku mi vutisa xona nako ni twe mi vulavula hi timhaka leti ta agowa a hi mi lavile vhiki leri nga hundza kambe hi lovuya hi va na khombo reriya ri nga hi wela swi endlaku hi nga ha koti ku vulavula na n'wina a ni lava ku mi vuya mi hi hlamuselanyana katsongo hi timhaka leti ta agowa na leswi ti nga hi khumbaka xiswona ku ya amahlweni loko hi vuya mavhengeleni mo ni khomelanyana katsongo Prof. Inkomo Professor Themba Sono lava buleni na vona nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa leswi nge le ku humeleleni Afrika-Dzonga yi teka xiboho xa ku ya huma a Israel ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta vadiplomati lava va nga leyi. Hi kona ku ta korrekela wena. Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Ela hi nga kona mingiselo Munghana Lona FM na ku Afrika wa vulavula eka Munghana Lona FM na Professor Themba Sono la Ike Ngobeni rhumele email leyi prof a lava ku tiva ku ri hikokwalaho ka yini tanihi Afrika-Dzonga hi teka xiboho xo huma Israel kambe hi nga humangi eRussia. Xa vumbirhi hikokwalaho ka yini ku hlaseriwa na ku dlawa ka vanhu va Israel lava nga riki na nandzu hi ntlawa wa Hamas Hezbollah swi nga voniwi ku ri nandzu kumbe ku soriwa kambe ku soriwa ku tlherisela kumbe ku tisirhelela hi Israel. Hi xo hetelela i mani a nga hlasela Israel ka Palestina na Hamas. Prof. na nkarhi wo hlamula hinkwaswo sweswo kambe ni ta va byela history loko xo sungula i mhaka ya yini America yi ri a Guantanamo Bay a Cuba masocha a wona a nghenile kwalaho manjini Cuba a yi swi koti ku hlongola America hikuva America yi na matimba manjini hi Russia na Ukraine America yi ri wena Russia u nga endli leswi hina hi nga swi endla a Cuba a Guantanamo Bay u nga ngheni a Ukraine hikuva Ukraine is a independent free country loko Ukraine yi ri an independent free country swi vula ku ri Cuba hayi independent free country ku ri hina ma-America hi nga kota ku nghena ematlhari a hina i va hi byela ma-Cuba ni ku ri hi Guantanamo Bay hi tiko ra hina hi byela matiko hinkwawo ku ri Cuba is not a free country so manje loko Cuba yi nga ri free country Ukraine is a free country kanja hina hi veka matlhari a NATO a Ukraine kambe miri wena Russia u nga ngheni na Israel yi tekile for East Jerusalem yi tekile vo Nablus yi tekile vo Ramallah yi tekile vo Jenin yi va tekela ka ma-Palestinian kambe yi ku n'wina ma-Palestinian mi pfala nomo leswi hi swi endlaku manjeni loko Gaza na Hamas a Gaza va ku leswi mi swi endlaku ha yi pfumeli ha yi twanani na swona miri va ku pfala nomo hina hi endla yini hi teka maswibedhlele swa n'wina hi teka mati a n'wina hi teka electricity ya n'wina hi mi pfalela mi nga koti na ku ri mi nga tirha na matiko man'wana ku ri va tirhisa swakudya ku ri va pfuna ikhonomi ya n'wina hikuva ni miri hi Israel hi yona yi controlaku Gaza manjeni miri vanhu hinkwavo va misava va fanele ku ri va swi pfumela leswi mi nga swi endla ku pfalela ma-Palestina na lavo va nga Gaza va nga koti na ku huma a jele ko va ndlela yin'we leyi va nga kota ku tsutsuma a Gaza loko hi boma Gaza hi le border leyi va nga hi vitana Rafah leyi ma-Egyptian
ku nga vona va controla ku ndlela ya Gaza na le Egypt kambe miri ma-Palestina va nga vileli va nga bihuwa va nga holovi va nga hoxi xibakele xa vona va nga hoxi na tibomu ta vona va nga hoxi na ti-rockets ta vona leswi mi swi endlaku a Gaza. Manjeni Russia yi endlile kahle loko yi ku a yi lavi NATO yi veka tibomo ta vona a Ukraine hikuva ni a Ukraine ku ta va na common border na Russia mi ta kota ku dlaya ma-Russia loko mi ri a Ukraine. Ku fana na loko America yi ala ku ri a yi lavi masocha a Russia ku ri va nga veka tibomo ta vona a Cuba miri hi terrorism kambe n'wina a mi voni ku ri terrorism loko mi veka NATO ya n'wina a Ukraine laha yi nga kota ku hoxa tibomo ta vona kahle hi wutsongo. So hi hypocrisy ya njhani leyi mi byelaka yona a yi nchumu leswi world class hypocritical disorder leyi Joe Biden a yi endlaku a Ukraine ku fana na world class hypocrisy leyi mi kombelaka ku ri BB Benjamin Netanyahu a yi endla ka ma-Palestinians a West Bank na le Gaza. Mi lava ku enter the whole of Gaza ku ri ku nga vi na ma-Palestinian nchumu ku ri ma-Israel va nghena va teka tiko. Ku fana na loko mi yi byela mi ku leswi Afrika-Dzonga yi swi endlaku hi ti-Bantustan swi kahle hi ti vanhu vantima a va na right yo va nga va ka Afrika-Dzonga. Right ya vona yi le Gaza, right ya vona yi le Lebowa, right ya vona yi le Transkei, right ya vona yi le Bophuthatswana, right ya vona a yi kona ka laha hi ku vitanaku Afrika-Dzonga, right ya vona yi le handle. So manjeni hi hypocrisy leyi vanhu lava nga na mabyongo vanhu vantima lava kota ku ti seketela va nga ka va nga swi pfumeli ku fana na vanhu va Gaza lava va nga na byongo va nga ka va nga swi pfumeli leswi Israel yi swi endlaka hikuva hi vugevenga lebyi Israel byi endlaka hi biluwa loko manazi va dlaya majuda a Poland va dlaya majuda a East Berlin a East Germany va dlaya majuda a Ukraine a Russia loko Hitler a ku a hi lavi majuda hi biluwa manje hi mhaka leyi u nga fanele ku ri hi bahuwa loko hi vona leswi Israel yi swi endlaka ka ma-Palestinians. Hayi ni mi twile Prof a hi tseleni AGOA ku nga nawu lowu langutaka timhaka ta vubindzurisi kumbe vuxaviselana exikarhi ka matiko ya Afrika na Amerika. A ku ri na nhlengeletano vhiki leri nga hundza sweswiwani se ku na ku chava ka ku loko Afrika-Dzonga yi kha yi teka gondo leri swi nga yi khumba mi ri yini? Mina ni ri loko Bill Clinton a sungula AGOA a la ku pfuna vanhu va Afrika ku ri no hikuva ni market ya Amerika hi lowukulu ngopfu va-Afrika va nga wu tirhisa kambe sweswi ku nga nghena vo Joe Biden va hundzisile AGOA ku ri yi va an instrument leyi controlaku mfumo ya Afrika ku ri hikuva ni mi nyika AGOA ni fanele ku endla leswi Amerika yi swi lavaka loko Amerika yi fulani tirhisana na Israel ni ku yava a pfumela wena Joe Biden ku ri AGOA yi tirhisana na Amerika hikuva loko ka yi nga tirhisana na Amerika n'wina va Washington DC mi ri ta yi tsema. So a hi nchumu AGOA a hi nchumu it's an American blackmail weapon va tirhisa AGOA ku ri va endla matiko Afrika ku ri ku va swiboxwa swa Amerika loko Amerika yi mi nga tirhisani na Russia otherwise ta tsema AGOA
mi fanele ku ri mi pfumela loko America yi ku tirhisana n'wina matiko Afrika tirhisana na Israel loko mi nga tirhisana na Israel hi ta tsema aguwa eva mi ku ya basa hi ta endla tani hikuva na n'wina mi ta basa leti ta hina ha ri swiboxo swa Washington DC ha ri swiboxo swa London ha ri swiboxo swa Paris ha ri swiboxo swa European Union swa America hina ka nga pfumeli hina loko ku ri hina any self-respect as African people. Prof Nemetwe Nkeze inkomo Professor Themba Sono lava hi bulana vona va kha va nyika xifaniso xa hilaha timhaka ti nga yima kona nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM sa leti minete ta nkombo kahle tinharhu ku va ya ka awara yan'we a hi sungule hundza sweswo mingisero Munghana Lonene FM timinete timbirhi i nga se kuma mahungu ya misava na tatana Hlulani Fano Magayisa i mani tlhelela le ka email yin'wana nga yi kuma la yi humaka ka un'wana mingisi i teni kombela ku va ni nga tiviwi ku hi mina mani khalanga lexi nga ko i ku na Hamas ku na PLO havumbirhi ka vo hi vo nkwetlambetano lowu hetelela ku vanga Hamas na PLO swimbirhi swo hambana okay kuna nkwetlambetano lowu nga ko lowu hetelela ku endla leswaku ku hetelela ku va na ku tshukisana mahlo va Hamas va hetelele va hlasela Israel kuma loko va hlasela se ivi Israel yi tirhisetela hi ndlela leyo mina no vona onge a swi ta va swi ri kahle leswaku matiko yan'wana ya nga ngheneleli ku va ku langutana exikarhi ka Israel na Palestina ngopfungopfu loko ka ku langutiwe ku hi vo va nga sungula hoyi leyi kambe n'wana nga vula xikalavito ku a vo lo sungula hoyi leyi va Palestina mi ta tsundzuka ku hetelele ku va na hoyi yoxe leyi hetelelaka ku yi va koho ngopfungopfu loko ku langutiwe ka timhaka ta matshamele ya swilo etikweni ku yisa amahlweni minete na hafu ku nga si ba awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela so zama sulukeni vulavula hi swin'wana i ri ni anyakana leswaku palamende yi tekela nhlokweni mhaka ya ratio leyi lavekaka hi na budget yo ringanela ku thola maphorisa a va yimisi midende leyi nga pfuneki nchumu yo fana na lowa 350 he vana 350 a yi pfuni nchumu ya ne yin'wana ya timhaka leti tekaka hi ndlela leyo kambe miswiritano mingiselo Munghana Lonene FM hi ta vuya yisa mahlweni hi twa n'wangulo wa wena timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona eka loko se hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we lawa hi nga tshembisiwa wona hi tatana Hlulani Fano Magayisa hi ndlela leyo handle ka sweswo mingiselo me hi le ka 0860002543 rito hayi mi nga vilela na mukhuhlwani ma swi tiva n'we hikuva ni munhu wa mukhuhlwani ko va mhaka ya ku hayi a ku nga tleleki ku hela loko ka vhiki a ku ri na ku yimayima kukulu ngopfu hi ndlela leyi a ni rivele ku mi byela ku Magayisa na yena vhiki leri nga hundza a pfuke xikhale a ba ogene liya a tlhela swi yimbelelela kumbexana loko a heta mahungu la yi ta mi byela ku a yimbelela risimu xiyimbeleri xa ndhuma kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi loyi Hlulani Fano Magayisa Gayisa inka timinete ntsena ku bila vona ya 13 le ku ringeteni ku ti phaphamisa me an kan vona la ka X la un'wana mingisera ni rhumele xithombe i mani loyi i xivangeli vangi ako a swi kahle ngopfu ku mbona but na mina va tivana ku ri kumbe loyi a ku va na vulavula na van'wana he khalaga ntana ni ku haye yimanyana sungula ni he hayi mara ku ri kahle hayi swi lava tlhe yasa hi tlhelela kambe hamsiritani khese swinene nseketelo wa n'wina swinene nseketelo wa n'wina xiteji lexi a xo vana vayingiseri va ku tlula 1.4 wa mamiliyoni njhe i mhaka ku hi n'we mi nge le ku yi seketelani a khensa swinene a ku ri xiri butpet mhaka ya Palestina ya vava mi nge dyi swakudya mi langutile leswi swi humelelaka a Palestina ya swi le ku vaveni ko tikomba nga ri tiko leri ralova ku herisiweni hi ndlela yaleyo a hi ku tumingisiro me 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela yimani kandiya la kusuka kwalano ni teka mingisiro wo sungula hi twa ku ye i committee
sweswo vayingiseri Munghana Lonene FM na nkarhi i 11 timinete ntsena ku bela awara ya 13 hi ndlela yoyoleyo vayingiseri hi loyi nhlekani na vaxome muhasi mpfukeni yo karhalo n'wina minjhani hawa hi pfukeli muhasi no swa tala ku mi karhele mara mi karhamile xo swi tiva ha khensa loko ntirho wu fambe kahle swinene a nkowankowa ya mhaka ya le Gaza le Israel mina na chava ku nghena ka yona ni conflicted hi marito man'wana hi ku hala ka timhaka ta bibele va ta ku byela ku Israel i xihlawuriwa tiko xa Xikwembu so ni chava ku yi vulavula hi ku nghenelela mhaka yaleyo loko ni kha ni chava ku yi nghenelela muhaxi ni kombisa timhaka ta vugevenga lebyi byi nga ta tiko ra Afrika-Dzonga ku na specifically ka timhaka ta kidnapping ku na ku tlakuka ka ku kidnapiwa ka vanhu Afrika-Dzonga man leswi swi nga a very serious concern ti-report ti komba timhaka ta ku ti-kidnapping leti loko vanhu va ti endla lava va ti endlaka va kumeka va lava mali leswi hi xinghezi va ngo i ransom kumbe xikhomela nandzu loko ni swi veke kahle hi rito ra Xitsonga ka mpundzu wa siku ra namuntlha muhaxi ka yin'wana ya your sister radio stations a ndzi ku yingiseleni ka murhangeri wa hina Hosi Matsila mintwembilu ya mina yi vava swinene ngopfu hi ku va kidnapiwini ka masiku ndzhaku ku ringana tiawara ta ku fikelela ka vo 20 wa tiawara i nkarhi wo leha ngopfu i kidnapiwa nkarhi walowo ho khensa hi ku Xikwembu xi endle leswaku va pona va kumeka ha ri na vona ni namuntlha na sweswi so ni vona Afrika-Dzonga ku ri na ti-symptoms kumbe swikoweto swa leswi vuriwaka a mafia state not a failed state but a mafia state in the sense ya ku hi twa timhangu ta ku hambanahambana laha swigevenga swi kumekaka swi kha swi ti endlela hi ku rhandza swi nga kumeka swi kha swi herisa ndyangu hinkwawo ka vona vanhu va ri va 8 kumbe va ri vanganingani swilo swi kumeka swi kha swi ya mahlweni without any ku yimisiwa kumbe ku hungutiwa leswi swi kumeka ni kha ni swi yisa ka vurhangeri bya tiko hi ku angarhela kusuka kwala nhlokweni ka president Cyril Ramaphosa ni tshame ni vula ni ku loko ku ri na xilo lexi president Ramaphosa va nga ku feyileni i timhaka ta vugevenga kumbe ku controla vugevenga ka state security na crime intelligence swi katsanini ni vona nga ku these structures are very susceptible to sabotage why ni sabotage i timhaka ta ku siku rin'wana manana a endla dlodlo a ha ri minister wa state security i vulavula timhaka ta ku na vanhu lava va nga ri kahle va fanele ku vhetiwa a phakati ka system se loko ku ri kani president na vakulukumba mfamati na hinkwavo ku ta kwala hansi va ri ku tsandzekeni ka ku vona mhaka leyi hi ta vona tiko ra hina ri kumeka ri ya fikelela kwala van'wani va lavaka ku ri fikelela kwala va nga a failed state so no leswi ni lavaka ku hetelela hi xona i ku loko ni kha ni yingisela Hosi Mativa nampundzu va vulavule timhaka ta ku va kidnap va vona ku na leswi va nga swi vula timhaka ta ku no man ingaku wena i nghenisa ngopfu nhopfu ka le ka timhaka ta VBS hi mhaka ku i xirho xikulukumba ka ANC tanihiloko va ri ematsalani wa electoral committee ya African National Congress hi vona va fanela ku stefa vanhu lava va fanela kumeka va ya ka provincial and national legislatures ndlela yaleyo so loko mhaka leyi yi nga lulamisiwi tiko ra hina ri ta kumeka ri famba hi matsolo vanhu va ti endlela hi ku rhandza so yin'wana vuleyi yi ni khumbaka swinene ni tlula siku rin'wana loko a no tiva ku president Ramaphosa munhu loko o va tsalela papila kumbe hambi ri email a nga kumeka a swi fika a swi dropa kwihi a ni ta fika ni va dropela swona hi ku i mhaka leyi nga hlupheni swinene Afrika-Dzonga a hansi ka mfumo wa vona muhaxi wa mina ni xoku ni ringete ni kombisa leswi a ni lava ni nghenela ku kombisa swona ka nhlikani wa siku ra namuntlha ene yaleyo ni yi twini ni yingiserile nampundzu ka a kha vulavula na Hosi Matsila va kha va vulavula na Stephen Crotes yes loko ni swi yingiserile ni yena ya swi tivutisa ku loko munhu wa xiyimo xo fana na Hosi Matsila a za hlangana na xiyimo xa muxaka lowu
hina va mbuyangwani ke hi hlayiseka ku fika kwihi loko xiyimo xi ta That's very correct. And morning nga chavi ku swivula ku hosi maphila munghana nkulukumba ngopfu kulukumba Cyril Ramaphosa. Loko a va ri van'wana a va fane swilo leswi va japa protocol va swi yisa hi xinghana ku he hosi timhaka ta vugevenga ti le ku karhateni Afrika-Dzonga ringetani ku endla swin'wana lerisa vanhu lava va tirhaka ka swiyenge leswi va boha tintambu ti tiya hi mhaka ku leswi swi nga yi swona kumeka va boha tintambu ti tiya hi mhaka ku mile ku tsandzeki not necessarily ku na ti-components ka matirhelo lama mahaxi that's why ni mentionini deliberately ku state security and intelligence hina van'wana ho va mbuyangwani loko no vona mi rheyila laha ni va ni ri ku patroleni ni nga kumeka ni mi khoma ni mi hoxa ku tseleni ni ntirho wa mina hi wolowo na ku patrola na swin'wana na swin'wana mara ku na those specialized unit leti fanelaka ku tiyisiwa ku tiko ra hina ri kumeka ri va ri kahle hi mhaka ku na vuvekisi muhaxo swi ngo investment hi xinghezi va kumeka va nga vi kahle va chuha loko xiyimo xi va hi ndlela leyi so no pfumela ku lava swi va khumbaka kumbexana va khumbekaka a va ta teka magoza kumeka va vona tiko ra hina ri va stable hala ka timhaka ta crime ni mi tilipoto mena hlayisekani inkomo mi ya wisa loko mi huma kwalani muhaxi hi sweswo mingiseri munghana lona FM makomba ndlela ku na un'wana mingiseri loyi a hi twaneni ku yeyo ri yini hlekani a hi twaneni ku lowun'wana mingiseri i ri yini ku ya amahlweni i ndlela yole no ku inhlekani mi amukeleli ka munghana lona hayi mi pfukeli papa kona munghana pfukeli mi ri yini n'we mina nghenelele ya Palestina mata hina problem la hi tirhaka kona bo tax mi te ya mi nghenele ka ya Palestina kumbe mi ri mi nghenela le ya Palestina a ni ngheni yona le ya Palestina hayi sweswiwani ha mi pfumelela ku mi tana yi mhaka yin'wana na yin'wana leyi mi nga na yona se mi ri yini n'we hina problem la hi tirhaka kona bo tax hi tirha as a security a titliliniki ta around Giyani khampani ya kahle loko mi ku mi vula n'wina mani kahle hikokwalaho ka yini mi nga ti vulavuleli mi ku mina ni tirha tanihi security xiphiqo xa mina hi lexi na lexi loko mi ku hi swi vula ku ni ta mi humesa moyeni ivi ni sungula ni lava ku mi ni rhumela vuxokoxoko bya ku i va mani lava mi yimelaka vona ma swi vona ene sweswo swi ta va swi nga ha ri swona a ni n'wi mi lava ku yinisa xiphiqo xa n'wina vulani ku mina ivi mi vulavulela n'wina loko ku ri ku swa va khumbana lava n'wana swi na mhaka kambe n'wina mi ta mi kha mi vulavulela n'wina alright la ni tirhaka kona ni tirha as a security okay ka titliliniki ta kwala Giyani a hi le ku tirhiseni kahle na khampani ya hi xanisa every month na problem ya ti-payment ma swi vona a hi holi hi nkarhi masiku hinkwawo ivi le ka department ya kona hambi MEC va yi tiva xiphiqo xa hina mara a ku na lexi hi pfunaka hi xona loko mo ku ka department mi vuya kona mi vula yini hi vula ku hi ze hi arrange meeting as na union ya hina ivi ya endliwa meeting na va province ya health a ku lexi hi nga pfuneka hi xona ku ta fikela na mutshama leswiwa a hi sunguriseni mina union n'we union ya yiko very man union kona enomsa nomsa ni tiva yi nga tsandzeki swilo swo tala ku endleka yini namuntlha a hi swi discuss na hina ku endleka yini ma hakela mali ya n'hweti na n'hweti ka nomsa sisi hina a hi xitshama hakela because vona va tshama va kha na meeting na veteran yi nga khampani mara ka khampani hi hava na payslip ya na nchumu ni mara n'wina loko mi ku mi yimela hi nomsa ma hakela timali ta n'hweti na n'hweti ka nomsa a hi tshama hi kokeriwa se lero a yi mi yimeli yona yi forcekile ku yimeleni because vona va arrange meeting mara a va hlangani na veteran va hlangana ma va hlangana hina as a hi vulavula hi tifoni okay se swi vula ku n'we mi vilerisa hi ku na khampani yi tirhaku yi nga kuma thendara ka mfumo yi nga mi hakeriku hi nkarhi yi nga landzeleleki milawu leyi vekiweke hi mfumo walowo hi swo vulaka swona hi swo hi vulaka swona ivhile leswa hi holini mara ku holiwe half pay va vona half ya pay munhu a holiwe half ya pay mi hleketa ku mi ya dyeni ka mahele ku okay i madecember sweswi half ya pay i half ya mali muni hi kuma 3000 sweswi okay se swi vula va mi hakela 6000 se va mi hakela 6000
mara va tlhe va mi nyika i ro sungula mi kuma half pay i ro sungula kuma half pay so mara leyin'wana a yi nga holi van'wana va kuma leswaku ku holiwa van'wana ku holeriwa 30 ya va hi 66 ku holiwa 30 ya va ri ku sala van'wana va vona va ta yi kuma next month no i mani vito ra khampani ya kona veteran security veteran security okay hiyo yi tlanga ku hi n'wina hi ndlela yaleyo i ntiyiso lowo hi ku seketeriwa hi ndzawulo ya rihanyo exactly yaleyi ve nge yi tirhela n'wina ndzawulo leyi i swo sweswo hi swibalo swa tiko leri fambeni mingiseri ka mina a swi vulavuli kumbexani ka hoxa vulavula mingiseri wa mina a swi vulavuli ko ve ku tatana xikomba ni maxaka ka hina ni ta kota ku va kuma ni va vutisa ku kahle ku endleka yini va nga hi lavisisela kambe lexi ni vilerisaka i ku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo wa ku va na timhaka leti ti khumbaka ku vanhu va fika ka mhaka yaleyo ya ku ematshan'wini ya ku vanhu va hakeriwa hi nkarhi ma vona loko khampani ya ku va ya private mi kuma ku i ya mina ma swi vona mfumo wu nyika munhu thendara ivi a nga hakeli vanhu hi nkarhi kumbe wa hemba muyingiseri loyi ni ta n'wi lavisisa ni ta n'wi landzelerisa hi ndlela yaleyo ni twa ku i ntiyiso ku fika kwihi mhaka yaleyo hi ku loko ku ri ku ntiyiso swi vula ku mfumo lowu a wu fanele wu sirhelela vanhu ma va vona vanhu lava hi vulavulaka vona va ma-security a va hola mali yo yini mara mi tlhe mi ku ma nyika hafu hi mhaka yini ta va vutisa va ndhawu ya rihanyo na tshembisa mi ku ta ku tela na nhlamulo ku nga va ni kani ku tela na nhlamulo yo a va lavangi ku ni hlamula kumbe vete kambe ni ta va vutisa hi ku loko ku ri swin'wana swi vula ku veteran security company leyi a yi fanele yi nga ha ri na ntirho loko ku ri ku yi khoma vatirhi hi ndlela yaleyo a hi tweni n'wana mingiseri loyi enhleka a hi mkhulu minjhani hi pfukele minjhani papa hi pfukile mani a khensa swinene xo sungula nkarhi wa wena na swi vona ku yisini but ni la ku katsakatsa sweswimbirhi no hlamula mingiseri lowu a kumaka sweswi ya na le ya ANC Limpopo yes mo ni sungula hi mata botet a ni ri ku endleni ka research nyana ya mina sayitini hi mhaka ti-security company leti nga hakeli ku vanhu loko ti va hakela ti nga hakeli ti-benefit leti a ti fanele ti va nyiketa yeah I just find out botet that's why this government they are doing nothing hayi ku a va swi tivi vakulukumba lava security company unfortunately ve nge tiva ta vula because na vona va lava xikwa timali leti va ti charjaku ka ti-government ta ringana ku ti hakela vatirhi va vona ti tlhela ti ringana ku ti hakela ti-benefit mara vakulukumba lava nge le ka government va humesa ta tender leti a va va nyiki mahala botet va tlhela va lava something ka that money and mali leyi fanele hakela vatirhi na ti-benefit va tekeliwa vakulukumba lava security company vo toka va nga vuli because hi lava dyaku kona na vona that's why loko mi fanele mi raise sweswo so government yi endla nga ku a yi swi tivi ku yi fanele yi khoma kwihi let me give you a simple solution ka leti minisiteri a heta ku vulavula hi yona just call now loyi a nga humesa tender in that department ku nga va procurement manager anyone mu vutisa ku u qacha njhani khampani ya security kha yi nga comply na Labour Relation Act security company in a bargaining council kuna what we call a collective agreement which has been extended to non-party u nyiketa njhani khampani tender khampani yaleyo kha yi nga comply they know mara because va swi tiva ku mali vo to chaka vulavula va ma-security company va tekeliwa swimalani leswi va swi kumaka va ta mi byela ku kumi tender 10 million u nyika 1.5 million a month but ku na mali leyi vuyaku back the kickback that's why va nga swi koti ku hakela vatirhi lava we must agree or disagree this ANC has failed us that's why mi vona ku a ku nge vi na kambe ni byele na ni lava ku hi nga se pfumelelana kumbe ku kanetana ku this ANC has failed us iva mani lava mi vona ku ngeti loko ku ri ku ti-officials hi ku swi vula ku ti-officials a swi na mhaka ku ANC kumbe EFF kumbe yini i ti-officials a hi swona ni bye ka ti-municipality na government board pact
mi fanekha mi swi tiva ti-strategic position va qacha i-politician or va qacha munhu loyi va nga ta n'wi nyiketa mandate a yi teka yi implement. They don't take any chance when it comes to that, the politicians. Yes, that's why bona now van'wani I couldn't lay a VS ya that bank liya yi nga wa ya VBS and yes yes aba khomiwa van'wani loko mo landzelele botpet you go deeper mi cheka ku lava ti-official van'wani va nga khomiwa who's billing this legal luxury lava va yimelelaka mi ta hlamala ngombe ta kuma ku van'wana tipolitiki va nge le ku hakele ngati loyana that advocate letiya so then ku va nga humestis kambe swi nge vi kahle ku vanhu lava va nga hita ku yini lava va nga hlupheka lava nga ka xiyimo xo tika hi ndlela leyo ku tlhela ku va vona va hetelela ku va hlupheka hi ndlela leyo loko a ni kha ni vutisa ka van'wani va ku ongeti ntayini ya yi kamba kahle ku kahle i mali muni ni ta ya ka bargaining council ya ma-security ni ya vutisa ku kahle ti-specs ti yimisa ku yini ku ongeti mali leyi va yi holaka ivile a yi fiki na hafu ya leyi va ku va charge yona se loko swi ri tani mi tsandzeka yini ku halekela vatirhi hi ndlela leyo but it look like i khale kha hi complaina ka nongonoko lowu. Can I suggest something? Foyinelani minduku any day mi nga ta mi ri free this topic because vanhu va tema security va tshama kha va ta and then example hi khampani yin'we foyinelani khampani yo karhi leyi tsandzekaka ku hakela vatirhi and yi na tender ka government mi kuma khampani mvulavuleriwa khampani lero n'winyi wa khampani ivi hi kuma un'wana hambi ko va ku ri mbulavulela municipality on your behalf loko ve ni n'wina swi ta mi compromise. I'll come and present, I'll ask questions ka n'winyi wa khampani na n'winyi na loyi a nga responsible ka government on behalf of everyone. I'll put to them leswi ni swi vulavulaka sweswi mi ta kuma tiyisi amoyeni nametweni yes nametweni xiyimo xo tika swinene lexiwani mingiseri wa mehe xiyimo xo tika wena u ri yini 0860 00254 tsundzuka a ni ri hina hi mi nyika platform ya ku va mi tisa mavonele ya n'we sweswo hi nga swi rivali ku mavonele ya n'we ya tshama ya ri mavonele ya n'we hina hi hava mavonelo hina ho yingisela hi twa ku mi ri yini kambe leyi ya ma-security leyi ya vava a va hola mali yo ka vula mali a yi tali kambe a va holi mali yo tala a yi tali mali naswona a va holi mali yo tala kambe xiphiqo i ku loko yale yintsongo va yi holaka yi tlhe yi va yo yi nga na xiphiqo futhi ma swi vona ku swi vula ku a ku na lava vanhu lava va ya kona a ku na lava vanhu lava ya kona swa a ni la ku tlhelela laya ka mhaka liya ya hina ya mina n'wina miyingiseri leya ya ku swi vava ngopfu pete ku munhu ka nga holi nchumu a tlhanikiwa hafu swa vava i ku khola munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela sweswo mingisero munghana lonene FM ku lo satiseka ti nga ri tingani ku va hi kota ku va hi kuma tlhongomaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi swo vula ntsena ku nkarhi wa mina wehe wu fikisa sweswo makuma hi hlangana na nongonoko lowu nakambe mundzuku kwala ka munghana lonene FM a wu tisiwa ka n'wina hi ku humelerisiwa egaceni va rezidle khaya ya humelerisa nongonoko wolowo eka siku leri kambe ke hi ta hlangana na wona nakambe mundzuku hlula ni fanele magayisa wa tana tlhongomaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hayi na Ike Ngobeni va vuye va n'wi chucha kwele a ri kona ni n'wi voni a ri loko voni a ri ka xiyimo xin'wana a le ka xiyimo xa kahle xa ku vulavula ku yindlala mi nga ni byela laha n'wi vo vulavula kha mi hlamba mavoko hi moya mi swi endlela yini ku va kho ko endleka yini ku va ku ri i ku hlonipha i ku hlonipha swi fana na loko i hlangana na munhu a ku minjhani malume a ngo vula ku se yi chayile i malume o vula ntsena ku wa ku hlonipha laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.